sibizela umkhuba yenu yokuthi manisenda ingoma lani senda umathanda asazi ukuthi sizoyilungisa kanjani awuchaze mdotsi kwenza le ndaba mfethu abaculi abasendanga kahle abasendi kahle imost yabo cha bakhona abasenda kahle kodwa baningi abangathumeli ngendlela bese kuba sengathi mhlambe abantu abadlalwa kanti umuntu indlela asende ngayo yona ilikhunyana lento yokhamba nesikhathi netechnology kanjalo nje ngoba kukhona nezinto zeCovid ama CD bakithi vela wasesetshenziswa la emsakazweni so kuthunyelwa ingoma ngeemail bafika ke la ngelinye ilanga ocompiler bethu uZanda Mthembu noKhetha Gwala bezochaza indlela okufanele uthumele ngayo ingoma okay istep sokuqala ngoba usukungakafiki na kwi-email mhlawumbe ukuthi ingoma bafethu kumele uyenze ibe MP3 bayazi ubuze nakwabanye ubuze nase studio la uqopha khona mhlawumbe nakubafana laba bacofayo o DJs ayizo bayazi ukuthi ingoma uyenza kanjani ukuthi ke ibe MP3 bese uyayibheka nawe uyayilalela ke eqala ukuthi inayo yini sound ngoba enye into esibonile lapha ukuthi umuntu thumele kahle afaka zonke izinto edingalayo kodwa umuthi ingoma akukhali lutho umsindo awukho ihamba yodwa nje ingoma asazi ukuthi kusuke kwenzakalani la nicofa khona nalana enza khona kodwa ke awuthi ngilinganise nganaye ye-crush yethu silinganise ngothwasa okay mangilinganisa umuntu engiwaziyo ukumshaya nokumehlula okay ufike uthi artist phezulu musubhala ngithi ingoma siyenzile MP3 wayifaka okay qala awufaki futhi zonke izingoma bakithi khona singabe sisamusha ovela wayithumela zo 12 lo yabo zo 12 like ungathumela eyodwa noma ezimbili lezi nje oyithembayo oyibonayo nawo ukuthi mekudlalwa lezi ngoba vele egcineni isuku iyodwa ezongena manje sekusidingo sokuthi uyithumele zo 12 mhlawumbe lezo oyithembayo mhlawumbe ezimbili mhlawumbe ke masingathi ke mhlawumbe ezintathu ke mawukuthi umuntu ongayethembi kahle ingoma yakho ukuthi ngaphasa mhlawumbe ziwu3 mhlawumbe ake sithi ziwu3 kodwa chaba kwethu ayikwazi ukweqa 3 awukwazi ukusilokotha awukwazi nanokuthi ocompiler bethu sinabo babili umsebenzi wabo ungaphezulu abasebenza uMaskandi kuphela elinye iphuzu lelo ukuthi mhlawumbe ngingakho umani bashayela usisikhathi ningabatholi ngisho incingweni mhlawumbe kunjani abasebenza uMaskandi kuphela basebenza lonke uhlobo lomculo online emsakazweni manje nabo kusuke kungaphezulu kwamandla abo so ingakho kungelula nokuthi babuyele kuwe mabakubona ukuthi uthumele ngokubheda bayadlula ku akusiyo nje indaba ekhulunywayo uyafana nofailile ngoba babheke nabanye abacula kusiwena wedwa usuke uthumela ukuya ukuthi abaculi bamaskandi bona abaningi ukudlula bonke abaculi abakhona la emsakazweni so umthwalo uthi awuthi ukuba ngaphezulu kakhulu kodwa ke asambe ke siye ekuthumeleni manje ufika ukuthi artist silinganiseke ithwasa lekhansela uyabhala njalo ngesandla busuthi tightly ngicela ukuconfessa usubhala ini isihloko sengoma duration ukuthi ingoma ingama minutes amangaki bese uthi ke 5 minutes or 4 noma 6 siyacela bakithi ingoma ayingabi phela o7 8 9 12 usuku usudla isikhala seingoma ezimbili ingoma yani leyo yokugadla leyo nisonizoyidlalela yona einkomeni noma mawuhlabile udlalela izinja zakini zidanse makuhlatshiwe zibe zidla amathambo ngapha hayi ukuthi uyithumele la emsazweni leyo ngoma leyo busothi composer usuyabhala manje ukuthi ubani ocompose ngoma mawukuthi nibabili noma nibathathu kuleyo ngoma mhlawumbe ngathi sibonelelo majola featuring Zimdollar nobani laba basuke bekhona bonke kuleyo ngoma leyo bese kuba ipublisher bese uyasho ukuthi publisher mhlawumbe ubani mhlawumbe maku umdonso Ngcobo uthi Mdonso Ngcobo noma bani production kulokho wena wazi ukuthi publisher yakho bani bese ufaka ke ISRC code niyayazi ke nani yabona angazi bafethu niyazi ubhale negender ubhale nesambro yabo ubhale inamba leyo ukuthi uregistile kwaSambro CDT number nansi hawu bakwethu bese ke uyathumela ungasibhaleli siyabonga ukuthi sanibona noKhozini ngikhipha album yami ngo2013 isihloko sayo sithi cha ayidingeki leyo ndaba leyo kudingeka
lo msebenzi lo ngicabanga ukuthi ngichaze kahle uchaze kahle maybe ngenza njalo nje hawu kungaba lula nomsebenzi wokho okubuhlungu kakhulu ukuthi ke khona nabaculi abadala abahlale bethumela kodwa mase sebebuya bethumela manje sebethumela ngendlela wrong asazi ukuthi kusuke konakalephi yabo bese ke mhlawumbe umuntu azothi mina ngimdala kade kwasangangithumela okay umdala yebo siyavuma thumela phela ngendlela right mhlawumbe lokho okubalekile ebesifuna ukusho ngalesi sikhathi ngale kwalokho ex yami ojikelele G 0893109193 bese ke izinto ziyalunga